आज हूँ 28 सेप्टेम्बर बुधवार। अपन मान तो जानते मु कुकी आ ये कुकु आज आमको टे समय मिली बुलायापी तो आम इस्कन मंदिर बुलायापी आसू टे दर्शन पाई तापर कुकु घर को जीवी आज कुकुर आई घर को भी जीवार अच्छे मत। हाँ तो आज आम फुल डे गोटे ब्लॉग बनाऊँ बहुत दिन पर तो पूरा ब्लॉग टी देखूँ आपने लास्ट जाए आउ जो मैंने कि वीडियो टी देखते वीडियो टी लास्ट जाए देखूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ वीडियो लाइक कहना दरकार नहीं भाई से गुड़ा सब हो तेरे वीडियो स्टार्ट करिया ना कौन। हाँ बाय द वे वीडियो ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना लाउ नहीं फिर भी हमें ट्राई करिवो किछि देखिया पे सो जेति के ही पारिबो। यस तो भितर वीडियो अलाउ ना कि बाहर आम चेष्टा करूँ गोटे भल भल क्लिप देवाई। कुकी किणुची मंडा पिठा माँ पाई आई घर पाई देखिपे आपण मैंने तो किणी सारा मुझे आसला भर से किणी सारा तो मंडा पिठा किणुची आउ एबे आमे एठी खाइलु गोटे चॉप खाइलु आउ कौन खाइलु कुकी एठी गोटे बनटा बन गोटे चॉप गोटे खाइलु तो कहीं कौन आणलु तू एटा केतरा आणलु केतेटा आणलु नौ नौटा हाँ तो 19टा थिला टोटाल 9टा आनी से ओके हाँ तो मंदिर किसी एमती थिला बहुत जन तो आसी सारी इस्कन मंदिर भुवनेश्वर जो मैंने रोच बहुत फेमस तो रथयात्रा टाइम बहुत बढ़िया से हुए ये बाकी समस्ते तो जानी थे इस्कन विषय आउ कौन एक्सट्रा कहबी वीडियो भितर जेहेतु अलाउ ना वीडियो आम भितर करूँ बाकी आम एबे जीवु घर को घरे पूरा होल डे पूरा ब्लॉग करूँ घरे गला आई घरे जो जीवु से पूरा फुल ब्लॉग करूँ आप मैंने देखिपारे। तेज ये गाड़ी बाहर एबे जीवा आउ घर को गला बेला आम पुणी वीडियो कंटिन्यू करूँ ठीक अच्छे बाहर को कि चप्पल पिंधि तेज फाइनाली आम आसी घर पहुँची सारी आउ कुकी तार पहुँची जाता है सी थकी जाता है रेस्ट करूला माँ तापर खावा बनाऊला आउ एबे से देख कौन कर कुकी आउ तू कौन खाइलु मामा से रोसे भाविली टे हेल्प कर दी बट बहुत थकी जाती तो मामा कहले कि बसी था तो बस मुझे हेल्प करी चलो देखे मामा कौन कर मामा कौन पटल आलू यूज कर कौन कौन मिसाई एठी लुण हलदी लंका गुंड राशि तो ये राइस फ्लोर ओडिया कहले चलियो तो मामा आज बनाउछन्ते आम पई पटल आ आलू चिप्स तापर हम भात मिसी खाइबू बड़े मजा आसीबो हां मजा आसीबो मामा मुझे हेल्प करी ना हेल्प दरकार नहीं हम खाली पकई खाइले ये दरकार नहीं हेल्प करे ओके चलो खाइबो ना दीटा बाजरानी मंडा पिठा केम लागला पचारे मंडा पिठा बहुत टेस्टी मंडा पिठा टेस्टी थिला ओके आ कुकी कौन आनथिला ओके आसला बेले मिक्सचर ये पखाला मिक्सचर आओ मंडा पिठा नहीं गसो मोर फेवरेट तो मंडा पिठा सिर्फ ओ
कुकी कौन कर जो भात थाली धरिकी बसछि मामा बे आनिके देले खाया ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇବି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଭେଜିଟେରିଆନ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଘାସ ପୋଛା ଭାତ ଡାଲି କଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମା ତାପରେ ଏଇଟା କଣ କହିବୁ ଆ ଡାଲି ତାପରେ ଏଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଟା ସାଲାଡ এই সেই যে তরকারিটা কোন মা ସେ ତରକାରୀଟା ହେଉଛି ଜିରା ମଙ୍କିଆ জিরা মুগি মানে ବିଟ୍ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ ଆଉ ଆମର ଡାଲ ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ডাল ফ্রাই ভাত ডালি কইলে হবন যে ইংলিশ কহ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ আচ্ছা আর সেই যে আইটেম এই আইটেমটা কোন কোয়াড়ে ফেমস এই জায়গাটা এই এটা আইটেম ଆମର ଗଞ୍ଜାମ গঞ্জামରେ বেশি famous। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହଁ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ କ'ଣ ପଡ଼େ ଏଇ ତରକାରୀ ଏଥିରେ ଜହ୍ନି କୁନ୍ଦୁରୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ମକା ଥିଲେ ମକା ପଡ଼େ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ବାପା ତ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି କୁକିକି ଜିରା ଏଗୁରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ କୁକିକି କୁକି ଏଇଟା ମାଂସ ତରକାରୀ ଲାଗେ ହଁ ହଁ କୁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କହିଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ନା जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ତ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ଟା ମୋର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ନା କୁକି ଆଈ ଘରକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ନା ଓକେ ବନ୍ଦ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇକି ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠି ଆମ ଆଇ ଘରେ ହଁ ତ ଆଈ ଘରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି କରୁଛୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପିଠା ରିଲେଟେଡ୍ ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ତେବେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ଆଈକୁ ଦେଖିବା ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରିବା ହଁ ଆଈକୁ ଏ ଯାଇକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଈର ଠାକୁର ରୁମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେଟା ବି ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଆଉ ଘରର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ବି ଦେବୁ କେମିତି କ'ଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଈକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଈକୁ ଆଈ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଈ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ପରା ତୁ ପିଠା କରୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କୋଉଠି ଫେମସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ତ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଆମେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯାଇ ଯାଇବା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଇ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହଁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆଈଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ବିକଜ ଆଈ ବି ଥକି ଯିବେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲ୍ପ କରିବି Someday soon I'm gonna tell the rainbow I'm in love. Ice cream cones, candy bars, no one else compares with you. Oh my, oh oh, la 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 light, bright moonlight. କ'ଣ ଖାଉଛୁ କୁକି ତୁ ପିଠା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପିଠା ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଠା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିର ଯେଉଁଟାକି ବନେଇଛି ଆଇ କୁକି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛୁ ନା ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଖାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଖାଇନି କୋଉଠି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ବନା ହେଉଛି ପୁରା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ପିଠାଟା ଆପଣ ବି ଆଈ ବନେଇଛନ୍ତି ପିଠାଟା ଖାଇପାରିବେ ବନେଇକି ଘରେ ହଁ। ଗେଷ୍ଟକୁ ବି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ ବନେଇକି ଆଉ ନିଜେ ବି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପିଠାଟା ତ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଆମର ଆସୁଛି ଏହାର ଫୁଲ୍ ରେସିପି ନା କ'ଣ ଆଇ ତାର ଆଇ ତାର ନିଜ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିଛି ପୁରା ଏବେ ଆମେ ପୁରା ପିଠାର ପୁରା ରେସିପି ବନେଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛୁ ନା କ'ଣ ଆଇ ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ବନେଇଛୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆଜିର ଆମେ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲୁ ଫୁଲ୍ ଡେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ତ ପିଠା ଭିଡ଼ିଓଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଓକେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ପିଠାବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।